Ikaze kuri K7 Entertainment aho tukugezaho amakuru avugwa hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo, mu biyaga bigari ndetse no muri Afurika muri rusange, ndetse byaba na ngombwa tukambuka tukakubwira ibivugwa hakurya y'amazi magari cyangwa se hakurya y'inyanja. Kuyikubitiro reka tukugezeho agahinda ka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal ikomeje gushinjwa gusuzugura bikabije guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yanze kubonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner kugira ngo baganire ku masezerano yayo n'u Rwanda. Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wari i Londres muri iki cyumweru gishize kugira ngo agaragaze impungenge z'uko u Rwanda u Rwanda kugushyigikira umutwe witwaza intwaro wa gisirikare wa M23. Yavuze ko yagerageje guhura n'abayobozi ba Arsenal FC kugira ngo baganire ku masezerano yo gutera inkunga iyi kipe ya Visit Rwanda. Kayikwamba yavuze ko Arsenal, imwe mu makipe azwi cyane ku isi muri Premier League, ifite abafana benshi muri Afurika, yahisemo kutamusubiza. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kwishingikiriza raporo itavugwaho rumwe y'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko abasirikare ba leta y'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 bafatanya na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora u Rwanda rwakomeje guhakana ko ingabo zarwo zinjiye muri iki gihugu, kandi ruhakana inshuro nyinshi gutera inkunga inyeshyamba za M23, zo zemeza ko umuterankunga wabo wa mbere ari guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko aribo bambura ibikoresho bya gisirikare iyo bamaze kubatira, bakabatsinda, bakabibaka, hanyuma bakabisigarana. Kayikwamba Wagner yabwiye ikinyamakuru The Guardian ati, twasabye guhura na Arsenal ariko ntibatuvugishije cyangwa ngo bemereye ubusabe bwacu, ntabwo twabonye igisubizo. Kigaragara nuko badashaka guhura natwe. Umwe mu bagize itsinda rya diaspora y'abanyekongo wasabye ko izina rye ritazatangazwa, yavuze ko igisubizo cya Arsenal ari igitutsi gikabije. Ibi kandi bikaba binyuranyije n'iby'indi kipe ikomeye mu Burayi ifite amasezerano n'u Rwanda. Iyo ni Bayern Munich yo mu Budage, yo ivuga ko yohereje abakozi 2 mu Rwanda gukurikirana uko ibintu bigenda, kandi kurimo kuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage. Mbere y'uko Wagner agera i Londres, yari yasabye abayobozi ba Arsenal guhagarika ibyo yise amasezerano, aho yayise ko ari amasezerano ariho ibizinga by'amaraso na Visit Rwanda. Hagati aho biteganyijwe ko amasezerano ya Arsenal n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda yatangiye kuva 2021, bivuga ko afite agaciro ka miliyoni 10 z'amapawundi ku mwaka, akazakomeza kugeza umwaka utaha. Arsenal cyangwa se Bayern Munich cyangwa se Paris Saint-Germain ziramutse ziteza amatwi aba banyapolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bya binyuranyije n'amategeko agenga umupira w'amaguru, kubera ko bagaragaza ko politiki n'umupira w'amaguru ari ibintu bibiri bitandukanye. Umupira w'amaguru urigenzura, mu gihe u Rwanda rwo rwashoye mu mupira w'amaguru, rushoye muri aya makipe 3 arimo Arsenal yo mu Bwongereza, ndetse hakabamo Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage, udasize na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ukicara ukumva ibyo Kongo itekereza u Rwanda bitari byiza, aho izenguruka hirya no hino mu bihugu, mu miryango mpuzamahanga, uhita utekereza yuko uko byagenda kose bitari buze gusigana n'indi nkuru bisa nkaho bikurikirana, bivuka hamwe, wagira ngo ni imanga, ni inkuru ivuga ku Burundi. Amakuru yasakaye mu itangazamakuru ryo mu karere u Rwanda ruherereyemo, haravuga ko mu mijyi zikabapakira amakamyo bakajyanwa ahantu hataramenyekana. Ababonye abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge bapakirwa imodoka bavuga ko ikamyo y'ibara ry'ubururu bwijimye itagaragara ku birango byayo ariyo yapakira abanyarwanda n'abakongomani b'abanyamurenge, bivuga ko ari abapolisi b'u Burundi. Bikaba bivugwa ko batwa ahantu hatazwi. Ibi bikaba byakozwe mu masaha ya mu gitondo tariki 16 Gashyantare 2025 mu duce dutandukanye twa Buterere na Cibitoke, aho abasore aribo bari bibasiwe cyane. Nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi bwa leta y'u Burundi rwigeze rutangaza iby'iki gikorwa, ariko usibye n'abakuye mu duce basanzwe batuyemo, ngo n'abanyeshuri b'abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bwoko bw'abanyamurenge gupakirwa no kujyanwa ahatazwi ku banyarwanda baba mu Burundi, biri kuba mu gihe muri icyo gihugu ari umwuka mubi n'ubutumwa buhembera amacakubiri kubera igitutu cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wamaze no gufata umujyi wa Bukavu uhana imbibi n'u Burundi. Yandika kuri iki gikorwa cyakozwe na leta y'u Burundi, Moise Kanyarugabo, umunyamategeko akaba n'uwo mu bwoko bw'abanyamurenge, yasabye ko hubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge.
Moise Kanyarugabo yabinyujije mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa X bukubiyemo icyifuzo yagejeje kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Moise Kanyarugabo yagize ati: Bwana Perezida wa Repubulika y'u Burundi, mboherereje ubu butumwa mu buryo bwonyine bwo kubagezaho byihuse kubyerekeye ifatwa ry'abanyamurenge baba mu gihugu cyanyu. Moise Kanyarugabo yavuze ko abanyamurenge bari gutabwa muri yombi bakiriwe n'u Burundi nk'impunzi imyaka myinshi ishize, mu gihe abandi batuye nk'abanyamahanga ariko nanone bafite ibikorwa bahakorera bitunze imiryango yabo ndetse bitanasigana n'uko binateza imbere igihugu kuko batanga umusoro. Moise Kanyarugabo kandi yagaragaje ko abanyamurenge benshi bafatiwe mu duce dutandatu two mu Burundi harimo agace ka Nyabutege, Mutakura, Kamenge, Jabe, Mutanga, Kanyosha, abaturanyi ba Nyakabinga. Kanyarugabo kandi yagaragaje ko ari n'abafatiwe ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kuwa 8 Gashyantare 2025 batararekurwa na n'ubu. Bigaragara ko iki ari igikorwa u Burundi bwari busanzwe bushyira mu bikorwa, bigaragara ko iki ari igikorwa kibi leta y'u Burundi isanzwe ikora. Ifatwa ry'aba baturage b'ibihugu bihana imbibi na leta y'u Burundi yabarimo gushimangira n'ubundi ibisanzwe bivugwa muri iki gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amaze iminsi azenguruka mu ntara by'umwihariko mu makomini ahana imbibi n'u Rwanda ahitwa mu Kirundo, aho yashishikarije abarundi kwanga abanyarwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye abwira abanyakirundo ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, bityo ko bakwiriye kuryamira amajanja kuko ngo baturanye n'umwanzi mubi kandi uwo mwanzi akaba ari u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abaturage ko u Rwanda rumuteye. Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragarije abaturage b'ikirundo ko u Rwanda ruramutse rumuteye mu masaha 2 gusa u Burundi bwaba bwamaze kubona intsinzi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi mbere gato yari yumvikanye aganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi bafite amakuru yizewe ko u Rwanda rwatera u Burundi. Ayo makuru akaba asa nk'aca igikuba gituruka ku ipfunwe ingabo z'abarundi ziri kurwanira muri Kongo zikomeje gutsindwa n'umutwe M23. Icyo gihe perezida w'u Burundi yavuze ko intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idahagaze, Kongo igakomeza gutakaza ibice byayo, ariko nta kindi yashingiragaho uretse kuba ingabo ze yohereje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu nta hantu zisigaranye kuko nizo zamanutse muri Bukavu zamaze kuhirukanwa na M23, izindi zikaba zarafatiwe ku rugamba n'abarwanyi ba M23. U Rwanda nabwo kandi rwasibye iteka ryose kugaragaza ko Burundi bufasha Kongo mu rugamba rugamije gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, bakaba bikora bihishe inyuma yo kuvuga ngo bararwanya M23. Icyakoretse kuvuga ko ruzarinda inkiko zarwo n'umutekano muri rusange, nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko rufite umugambi wo gutera u Burundi. Abasesenguzi bagaragaza ko urwango rwa Ndayishimiye Evariste ku Rwanda atari rushya kuko kuva yajya ku butegetsi yakomeje kudashaka guturana neza n'u Rwanda kuko yafunze imipaka yo ku butaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda. Mu gihe kandi umwuka mubi ukomeje gututumba muri ibihugu byombi, intambara ikomeje kuba urudaca hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro biganisha ku mahoro byagiye biba uko bwije n'uko bukeye, byaba ari bibera i Nairobi ndetse n'ibibera i Rwanda. Kugeza kuri ubu bari umuhuza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Angola João Lourenço yamaze kuva muri izi nshingano, akaba harimo kwibazwa ushobora kumusimbura. Benshi mu majwi yabo baragaragaza Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, nawe yagaragaje ko yiteguye kuba yaba umuhuza w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagaragaje yuko ibihugu byombi ari inshuti ze. Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yatangaje ko nta mpamvu n'imwe yo gufatira u Rwanda ibihano kubera urwitwazo n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganyemo no M23. Mu kiganiro uyu mukuru w'igihugu yahaye televiziyo ya France 24 ku mutekano wo mu karere, Perezida Sassou Nguesso yatangaje ko ibihano mpuzamahanga Kongo ikomeje gusabira u Rwanda ntacyo byakemura, ahubwo ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi ari ingenzi cyane kugira ngo haboneke amahoro arambye, ndetse anagaragaza ko Afurika yihagije kugira ngo u Rwanda na Kongo babane mu mahoro. Uyu mukuru w'igihugu ubwo yaganiraga ni televiziyo yagize ati: gusabira u Rwanda ibihano ni bimwe by'abafitanye amakimbirane, buri ruhande rukura rwishyira, ariko ibiganiro nibyo bya mbere, ntabwo ibihano ari umuti urambye mu gukemura amakimbirane. Ntabwo mbona impamvu y'ibihano ku Rwanda, icy'ingenzi ni ugushaka igisubizo nyacyo. Nubwo yarabajijwe ku kijyanye no ku muryango wa Afurika yunze ubumwe warananiwe gukemura ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitanye n'u Rwanda, akaba atari n'ubwa mbere uwo muryango unaniwe gukemura ibibazo by'ibihugu bya Afurika
nk'uko binagaragara hirya no hino ku mugabane. Perezida Sassou Nguesso yagaragaje ko n'ubundi ntawaza avuye ahandi ngo abikemure wenyine uruhare rwa Afurika, n'ubundi ntawaza avuye ahandi ngo abikemure wenyine uruhare rwa Afurika rwirengagijwe. Perezida wa Congo Brazzaville yavuze ko guhura kwa Perezida Kagame ari ingenzi cyane mu gukemura ibibazo, mu gihe nyamara Perezida wa Congo Kinshasa we agaragaza ubushake buke mu kwitabira ibiganiro, dore ko n'inama rusange ya 38 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Africa Union yanze kuyitabira, kandi azi neza ko ibibazo by'igihugu cye biri ku murongo w'ibyigwa. Abakuru b'ibihugu nka Angola, Congo Brazzaville, Kenya n'ibindi byo mu miryango y'uturere birimo EAC ndetse na SADC bakomeje kugaragaza ko inzira y'ibiganiro ariyo ikubiyemo igisubizo nyacyo ku kibazo cya Congo n'u Rwanda, ngo umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Congo. Ni mu gihe u Rwanda narwo rubyemera gutyo, ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabikozwa, kuko akomeje gushakisha hirya no hino imbaraga ahashye umutwe wa M23, nubwo mu myaka 3 ishize ntacyo izo ngufu za gisirikare zamugejejeho, ahubwo akomeje gutakaza ibice by'uburasirazuba byose. Tukiri mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko none tweregeze mu gihugu cy'i Bugande, abaturage baho bazindukiye mu myigaragambyo isabire kurwa rya Dr Kizza Besigye. Abayobozi b'ishyaka riharanira impinduramatwara na demokarasi FDC bagiye mu mihanda muri iki gitondo basaba irekurwa ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Dr Kizza Besigye. Uyu munyapolitiki ngo akaba akurikiranyweho ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi akoresheje intwaro. Abigaragambye bahamagariye guverinoma ya Uganda kurekura byihuse uwashinze ishyaka ryabo Dr Kizza Besigye, ndetse banahamagarira kandi abayobozi b'amadini kwitabira urugamba rw'ubutabera muri Uganda. Reka tugushimire wafashe umwanya ugakurikirana ibivugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu biyaga bigari. Turakwibutsa gukora subscribe ugasangiza bagenzi bawe aya makuru kugira ngo nabo basobanukirwe ibijyanye n'umutekano, kugira ngo basobanukirwe ibijyanye n'umutekano mucyo urimo kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo.